Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Namar bomla ban pentre kam ya ka inline permit ILP but ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA ha ka jilla ka New Tribute Council HYC min kasni. Klat bashis pa prab kundai snem upa im tirat sing sim ka pinla bakan ne pinbore ka sarkar jilla bakan bud dien bat ka sarkar pedeng ha ka ban pentre kam no. Ka HYC haba pinado President ka HYC Roy Kopar Syndrome ha ka jingrak hidap shipos nem ka HYC ka balalong halariti shillong uba Roy Kopar open pau banadu blaseng ya ka HYC ha usnem arhajar khatsau ka HYC rin kat ki weipat ki seng balang ha kani ka jilla Meghalaya kila dawa ban pentre kamno ya ka ILP khanang banyadai ki try muluk jong ka jilla ka HYC kala dawa na ka sarkar jilla ban pentre kamno ya ka MRSSA ban pinkring ya ka jingwan kerthep ki bar jilla Henry hadu gini ki sngi ka sarkar kampat la ban pentre kam bat kani kala wanra ya ka jing sngosi ya ki pat ba ka jilla President rangba ka HYC ukno ba ka jingwan buhai shnong ki bar jilla kala khanglat ya ki try muluk jong ka jilla ban yo khamtam ha ka khayi pateng ka rep ka riang bat ki wei ki kam jonga seng ki pot ki sam ki marpo khndo ka culture ka ktien ka khai pateng bat ki wei ngi dawa na ka jala ban mi da ki an ki policy bat ki lat ki lenti ban kentiu ya karap karyang ka pule puthi ka khai pateng bat ka roi ka par ula benram haba phai sha ka jing im jong udrok ha ka jala u president ka HYC ka council kan yai pin beteng ya ka thma prasha ya udrok ha ka jala uba sunram lo ong ba ka jingma udrok omtang ba kala pensniu ki samla hasor ndai wat ha ki shinong ki thau hanong kendong ru tang ka jingkem ye ki nong di bat nong di kanumla ban pendu jat ye ka jingma ya udrok ha ka jilla ngi dawa na ka sarkar jilla ban bu ye ki rehabilitation center hamanna ki district jong ka jilla ban sumari ki samla ka ban yarap ye ki ban kelas la thamai ong ba sunrem uba sunrem mula ong baka sarkar jilla ka ban pet ngorting e ka jingtu jong udrok ha ka jilla bat ru ban pentre kam ye ki an ki bating e tam ban penshitom ye ki badonti ha ka jing khai drok Reu sakikerdam ki batham sojro Sur jong gajung tersiu habangi pet ki sabong sa kun jongi bat kinongdi drugs kampat yang bakunta ni dawa ani kasni yang nagasoka bakariban seng ye rehabilitation center ki babaka bolok ki district jong jala krambe ki kun sama ki jongi ki blamok humim jajingi ki nyopat ya kala banwan phai biang sa jingba ni dawa ru badai ban penjur ka jingkem bat ka jing khajala ka jing khundra ki nongdi drugs sabu kari ki biye ka jongi Bakunjuru ban menteri kampurai ki kenongan kabedai bakajing pensitom yang ki bedan benta hakikam khai drugs ndre kowe kabangilayan skam kum gaseng dalong longkap balong kajiya khun persya drugs yang ke HYC kadang hem bakkan yai pedeng hakisni bagi bor ki barwan pari nalon ki babun ki isu ki bakta ya tayang pedem jong gajat ndre neutra ka bangsa bampung kadesa kowe pat kamat kabakung gajat ndre hidai ban khai kamat tangsian gaseng kalalap ya gajing mongbiang hagar ukong sami kitin sokye dapat tenak housing sekipat pak long shong shong hakeleng gajala ban halor kini kamat niladak ban buru kecing ujur syaka Meghalaya lukayukta ban sigui dibor kajing yakun di kabang sak bampung kandai kawai nakimat kibagaseng HYC kan yakun doyap ban punduk cat hakri ngeri kebiyen ya kajongi nama aku makhian kumau Pope Francis ulah kerenteng barulah op but corruption is paid by the poor yang ke bangsa lasir di paduk but ngide mansutu bala ke bangsa kejur hakri ngeri kajongi kiban syakta kedi ginong syok syok but kangtam ya kiduk kirangli nabaon syakta nagidol kimur kimar kimata kibangi benar kam magasi nasib ru indri kabu ban khot ban wer ya balolang kentuk ya kibor kan kiparang senghalang kibor peniat snong kinong ya bertim kasih haka khanet ka bapra jonggari di sensya kerindia kalong sa kawi pat kamat kabagaseng ka jusyim kam nakapor sa kapor haka bayadi bakani isu
Nginang yang kita menyaki bat penting kena bayar tiang kasih lapan dia pensa bat kentil kumbalong kiwai pat kitian kibala yorum haka kene kebupra jongariti sensa kari India pari para sipai kajak berdiri pat jongi lagi kio hakil yang berper-per naga jimbong don jongi anya dari kibaklan kalapakang yang kaloi ke kio jongi ngima cine aka kai pateng karep karyang badru hakiwai di kikam kiki kibaman kesni ni terang kum keseng menyoi yang kian kibaklan kibang yada yang kibut kisah kijongi ni donkam susu yang kian kiban penskem yang kau belum tra jongi halo ke kendo bersiap kimalpo kendo ke culture ke ketir ke kai pateng bakunta ter nasyem yang kali karensan berpenslo syaka sorga bakal mangra yang kiponsi trikam kibayahak bagkasan berkat jong kasih kara la kalau ke polisi halo karep kanyang kasuk katan kapuli yang le bakibai benta jong karoi bapa ngimang balen bakal bagi Islam kinang telur lanang karoi ki jing snil ki bapenjat penpra yang kilong yang kijongi bat kai mang saklang ni berkoi kamat jong tinggi bat jing kai bean yo drugs kamde syu kamat thamai bat kumba filasaki kaseng kaya itremi bat si ban perlu jak yang ni uyak jakor ulang pun siudur yang tadur kata jaka jak beri berjongi sosi bentep baka jingsi ujung drugs nalur ki jaka sor bak kapsor kelapuru sikinong kendong kebelawan rak jing masih kade yang tajak beri berjongi yang senap bekerpang jaka jak beri nyotra bak kihok baka day menyom hak hakil yang baru ki berkentuk yang kahok penyada buat pengerti ialah kejong bunta ter kawin ni kima kaseng layeng nadu balaseng ya ka kata kadek ini lain komen kabah kare kamat tu jong ketuk jindawa jong kaseng dari sosi bedong baka sorkar jalan kam shim kia ni kapang nama aku mengiyi haduk kini kisni haduk kali kasih kepementah ni kum kegun ni namanya dawan bat jai kredi bakai pi kebalong kebengijuang kalau kata kasih kabanyada yang ditrai muluk nak kajik buai snong joki poibe buai hap hakani gani kejongi kajik kensing jong kesorkar jalan halo kani isu kapenditar yang ikut samla jong kali kibadan kajik kre nak bentang kesuk kesengan jong kajak kendri di berkoi lada kesumar lada kesorkar kekuman laka sorkar kalia bermudin buat kesorkar bening halo kini kapang ngrekum keseng ini aiki ya iksa bandawa dengan sorkar maka dia menteri kami KNP hakini gilum kibadil ya kijoki kiamana sesi amendment bill jong snap arja arpo yang pakaseng kejuai bukti dengan kapor hadu mentah kampak longan buat kani kalana penduk haji mo cucu yang kikun sama kali kibatrang banyada yang kali kemulut lembah kikendangan kibaklan nidon kegendian kebong bakaktian kalau budak ubah penyiapir yang kajing gerbang jong kajak penderiu jong kawai kajak penderiu nak kawai pan baklah ngani kupol bajuk bongta kau ngam lah berong bak jingkan kisang baklang baro kidong ki angel kidong tu beri kiksur kidong tu beri ki angel kata kali jinsya lepas orang hapok kabalan di orang pok kasno di orang pok sorkar di orang pok kita tahu per kita nak angel beri kiksur tender nilai yang kata bongta apa ini bersusah namar ngaso pemilik jenis tais keleng bertapa per di orang bakani di kepor bagi sang halang mar bakim dan rekam dan jam kidung sang halang nyok maspa katanya lah belen dan di besim kebu balen ba juga sang halang belen kikam lebor tombor kikam di an per tadi jinsya hendrai ngai dia tong ipi kajing kli shopping kli wait dalam modal sabalang di belen research aku aki press kemudian bikin wala research yang aku presiden
Adu pengadaan kisah palang, balai tidak kisah palang. Sudah baru wan keli nak keliang di press di media wan keli yang beli kisah palang. Kita di bersusi. Nah cinta wan keli, ngalak wan YouTube kayak kata orang pengadaan kisah palang. Cinta wan keli yang kebedok, kami juga tadi bersuim. Adu dengan Islam, suri kibriu, imno kata. But kuno kami kisah palang kami. Hadirin ba kayang isam tengah di kayang bersulit tang balik duai kibriu di bopang gustom buruk kerdo habun kibriu kawan berut kecing cinjar sahabat yang masalah ini yang dengan hud nek sama mi isa benyerap ini kibriu kata lah ketik cuma berkat tengah bangun lum ni kiprasa melaku no ingin pom bisa kalang ban mi benyerap yakini ki bajuduk bersenjata kata ada jingkan lah bisa kalang mo long bansai yo kibriu subuh orang jangan nak sepak. Kau boleh buat tombol kata ketika terai, marah kor bangsa, dikibri orang yang kelik dia tu kena yang mana, ni pilih yang mana, namculik jisenso, namculai orang keren, nama orang dia. Kerana tu kata kor, kata ami kata jeng pesak mesin lagi yang sen make pa, kau ami aksam pun menyerap ke masalah, tapi insyaallah dengan jeng charge beliau. Kata ada ketong, balainya ada yang sangkla. Man kena lang kita nak jom kata, nak jom bertabalik kita nak kumkirang basno. Balik kita nak booster snow, kumkisiem, ki MLN, ki MC, ki MP. Kita nak jom kata, nggak mungkin nak baru aku beri basno. Dan nak jom kata, beli nak tahu beri pasal bahas dah dekat situation kau perlu beri kabar basno. Andai undan beri basno, ada masalah. Di tangan di kita hukum dua bangun kentil, menpenek pensa, bab menyerap namka yang langsung hakil yang borok. Jika itu kemudian orang kini kuat pemerintah, kini dikepur kejuk, kemudian sebut dicingelak, apa yang masalah? Kejuk dicingelak, kebabun diperintah, kebabun rakyat ke syofir, kebabun syok senaisu, hakilan warok, mengidapkan kejukin digisir, haki betapa per, pelak kelong yen, simak. Kalau hati dong, kalau hati senong, kalau hati it, hima, kalau hati sikit, kari, mut kadang tang jingping, tang jingsir, kabang perkat, baka syai si kalau wajib kuno, kaba ninyo nam taki kun kiti jungi. Habang ipai, hagi banta per, ni kajingis nok tilang, kajingsin talang, naga banta kuno bangin. When gini jing kaduna pelak, tak tahu kan ini, tapi pay hati senang ditau, tinggi pay hati betapa pernah di benih sifat. Kampung kinong kedokti, bani kinong akti. Kata gini jing kapakai mau selang kekenduk kene kuat pemerintah. Tina kata kene di kepor pemerintah nekaya, kaba kedengikwa, ba keundang selang ni kan kau kere can baru uwe mau senang. Apa kasno, apa kejelap, keribu, un aik tilang, bangnis nak tilang, nak kebentar kumlo, mungkin dua yang harus ini. Tengi semua berkumpul semua, berbahasa seng, kebangidan, berkumpul bermuswa, kebangilala, ban lek sebelum kita nak